Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ade Islami Dhiriulhun mulin a program kan emha belun terena marhaba dannawa. Islami Dhiriulhun mi program ki Ministry of Islamic Affairs Public Service Media guligen genestwe program. Ade alume mi program ge beenumaki tiebe fonna beenumwane dini tafatu ek mawlumat genestil. Alume mi gastu kurani alume mi program ge teren wa hasil kuran beenuma maqsadaki tiebe fonna Islam dini mingadutaka eggota Dhiriulhun me bina kurani tafatu ek mawlumat genestil. Egot alume komme hafta eggaves tafatu mawdu ihtiyar ko e mawdu ka wahaka dakka tiebe fonna beenuter mawlumat genestwe to mase kurani alume naaki alume kandala mawdu ka wahaka dakka mattaka dini ilmeri komme hafta eg program ge se baar wada gandewa. Egot miyadu alume naaki dini ilmeri ko baar wada gannawa alume naaki miyadu minne Sheikh Ahmed Maumoon Sheikh program marhaba angeta ad alume program ga wahaka dakka dar mawdu wahaka dakka mawdu padada miyadu alume ihtiyar ko me mawdu ki beenuter mawdu aluwamenge muli Dhiriulhumuge haya vete kuramun dairuga aluwamenge hayatuga miyanna emme muhimu ed dawru aluwame vete kurana gotabe hegotun aluwame wahaka dakkan ade Zvaankan heyogotuga Heydhakurun gule gotun aluwame met wahaka dakkan aluwame ha program ge kurien hori bata ho terega mi mawdu ge terein alu tebe fona bena ter mawdumat te genestwe to mase kuramun gendana enna mes kurien hori bata ga alun dani kuda ogut kol kafaw ade adi sefaru mihaftage Islami Dhiriulhun program emha belunterena marhaba dannawa awun faha kolli fadan fesumugalun faha kolli fadan awun medu ahga dakkani Zvaankan heyogotuga Heydhakurun gule gotun ade mi awun hama balan jehe visnan jehe mawduwe awun Zvaanu kam gawani nama e Zvaankan Heydhakurun gotabe he gotun awun eba visnan jehe adi umurun mi Zvaankan ge umuru ganoni member fan navve e umur vaito fa be flokam go vinam Zvaanun take tarbiyat kurmuge vismuge terega vismi mawduge teren wah visnadan ebeje ai Zvaan furayen aragen anna kudin ama mi mawduge teren tima Zvaankan ge duwastan Heydhakurun gota me du visnada fikur kuran ebeje ashe alumen hama Zvaankan me bunima den alumen eba visne komesar kami alumen ge dalumi fa kolli fadan alumen ge Dhiriulhumuge hayatu ganna em marhala alumen ge emme muhim em marhala ge wahakami dakkan kakmo program feshumu gotun hama mi mawdu taaruf kolmu gotun Zvaanun naki ko baakam bayan kol defan Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ade mi Zvaanun ge wahaka dakkairuga mi Zvaanun naki ko baakam furtama engen ebeje ege terega alumen misalaka mi divhirajya misalaka furtama kamaka engeta fahugalumen mi ege tafsir tak masara kaddan divhirajya gamu gotegga mi qanun ga bayan ko fonna gotum vejja mi anani mi hegge umurun ashara har furma fahuga kos mi sale sahar huma demeduge Heydhakura muddatan asuga Zvaankan ga umureke mi kiyani den mi Islami nazar ka balaruga mi komis kuda tafaten baade mi anen khilafi gotaka komme mi mi almenna mi amal kureman danota qaanunuge ei mi dina fushora gotike dannawa kashen non evs halek ehnames diinuge bayan kurwa fe mukallafege wahaka mane ki emihe ku kura kamege zimma emihe ku nagan jehe umurege wahaka bayan kurwa fe boy ege tere e boy de marhala ek be fe ege tere furta marhala ek men misala ko umurun diha har furu em diha har furma fo fanara har furma demeduge hedawa muddatu ga gandaka em e muddatu ei mi ena ei mi alun men mikan furawaruga umurat kamugaden gotaku mana kore vidan mi hengam tanata hulanguga mana kora gotun note ingires bahun danwa kamugan teenage umur ema mi umur furatoge terega mi danwa hen e tim bayaka bahale fami onani jar mi lafatuga dosaraka furawaruga dosaraka den Zvaankan den mi muskuli nota mi haru umur gose den muskuli umur mi dani e mi kah gotaka mi bahale fami onne eruga mi Zvaankan ga umuraki hagigatuga almen mi min kurei fonna gotu misalaka almen divhirajyega divhin vima almen ega rangali ves divhirajyega onno min ganutaka belun kannege boda rangalwan alon gabul kore gotuga egotum balairuga mi amugotegga mi school madrasa nota madrasi talim uniform talim nime hisabaki ga ganaka umurun 17 nota 18 kamuga ga ganaka mi beleveni em e hisabum feshigen hagigatuga mi
mi dariwarege gotuga notas mi mudarrisek gata gosken unganigen nota wagutteke mudarrisak heda koggen ungenen jehe marhalage furta marhala maneke eba animuniye ega maneki mi ibtidai marhalaen feshigen gos mati sanawiya hisaba diyama eoti eba furihama kurefe den mige terege forkodde batakaki mi hagigatuga mi ummate bina koru ngeta mi war boda visnen jena kama e zuwanunki alon men misalaka umurun dosefori mi he kojjiya alon men mi misalaka alon ngeta alon misalaka umurun saale sahraf mihara mere saale hevor macca goswa mere ehme je miharu hagigatuga alwondaki zuwanen nu ehme ege maneke alwonduge zimma eke annange jeelutaka den annan tibe bayaku ufadda e bayaku mujtama nere mujtama faida hore bayagotu ge bayake edumattaka masekke kurumaki ei kommen kuranje kameke em egotab badar medan zuwan kamuga umuraki ei umur furen dannawa kamuga wanama mi ingiresi bahun kiya gotum vejja teenage umuru nimu maneke nawara haru furun vihiya haruma fahuga 46 nota bayin hisab to 45 kamuga wes manako fove ema mi jumla gotek ga ekamako mi gina gaumtoge ebbaswa gotuga 46 ei umurak kamuga ei almenna balemata misalaka nabi bekaduna rasul bekaduna rasul kan devwani us umurun 46 fulum ega maneki e dunyavi tajriba ngeda dunyavi tajriba ga dunyaga hayatuga tajriba ga libemwa filawulteke furihame libi huriha kautakun eneki diri ulumuge tajriba rangala kurefuri mihekkamuga vegenda umurekkamuga saale sahar wumu em ehisabum feshigen mi hawalu kureveni nabi rasul kamuga risalatus mi hawalu kureveni em ehisabadar ene mi misalaka mi rasul bekadu nabi bekadunna diri ulumuga kurefa tajriba taka kurefa kantattaka dimafer kantattaka e kantattaka kurimati lavwane mi hikmat terikama mi huriha echitake ungeni dassefa hunnani ham ebidan हम आम हालतुगे सालमेन हम ए मिंगणु एतिलफतुन किरागेन एम ए जुवांकम मान कुरायरुग मिदन्ने बेहुरिहा गोतक बलालुम की हम वरम होइमकमे शेख आउ में हम इस्लाम दीन गागियत बदाला कमुग वणीन मळो मेन फेनिಗೆಂದ ಇಕ್ಕಮಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ವರ ಬೊಡ ಜುವಾನ್ ನುನ ಬಾರೊಳ ವಾಫ ಎ ಬವೆ ಜುವಾನ್ ನುಂಗೆ ಕಂತತ್ತಕ ಗುಳಿಫವಾ ಕಂತತ್ತಗ ವಾಗತವರ ಗಿನ ಬಯಾನ್ ಕುರೆಫೆ ಬಹುರಿ ಅದೇ ಗಿತುರು ಇಸ್ಲಾಮಿ ತಾರೀಖ ಬದಾಲಿ ಕಮುಗ ವಣೀನ ಮೆ ಸಳೋ ಮೆನ್ನ ಹಮ ದಮ್ ಯದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗೆ ರಾಜ್ ಕರೆ ವಾಗತಕ ಸಳೋ ಮೆನ್ ದಾನ ತಾರೀಖ ತೆನ ಹುರಿ ಬಾತಕ ನಮ ಸಳೋ ಮೆನ್ನ ಹಮ ವರ ಬೊಡ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಜುವಾನ್ ಕಮ ಬಾರೊಳ ಹನು ಜುವಾನ್ ಉನ್ನ ಬಾರೊಳ ವಾಫ ಇಕ್ಕ ಅಳೋ ಮೆನ್ನ ಮಿದನೆ ಫಾಗ ವಾತಿ ವರ ಹಿತರನಿ ಕೊಬಾಬಾಯ ಮಿಕಮುಗ ಸೀರಕೆ ಅಳೋ ಮೆನ್ನ ಹಮ ಫಾಗ ಗೆಂದನಿ ಏಕಿ ತಫಾ ದೌರತಂಗೆ ಬಹುಟ್ಟೆ ಉರಿಯರುಗ ತಿದನ್ ವಿಷಯದ ವಿದಾಳು ಗೊತ್ತ ಸಾಳೆ ಸಹಾರು ವೇಗೆ ಮಚ್ಚದ ಮಿ ಹೆಗ್ಗೆ ಅದಿ ವರ ಜಿಮ್ಮಾತಕ ಹುರಿ ಹಾಕ ಬೊಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಬದಾಯರುಗ ಮಾ ಮುಹಿಮ್ಮು ದೌರಕಂ ಏನ ಫೆಶಿಂಗ್ ಎದನೆ ಹೆನ್ನ ಮಿಸಮ ಜುವಾನ್ ಮಿಹಾ ಬೊಡ ಹಮ್ಮೆತ್ ಕಮ ದೆವ್ವಾ ಫಮೆನಿ ಕೀವೆ ade mi zuwan kamuga umuraki hagegatuga mi kurim ves faha kuri fadan wara boda mi dunyavi tajribatake miha libbade kame em e libbade tajribatuga aliga mi misalaka ilmi gotun kamuga beli kamuga vies nota mi dunyavi hayatuge henihen kantatta henihen tajribataka beli kamuga vies mi huriha kantattoge terem ves e daswa a kantatteken hunnan em e a kantatta mi tajriba kolla ekamuga ekantatta mi kuri romattaka maseke kurun e aronu mi dannawani mi ilmi gotum misalaka ingeto tawlim ungeni ilmu ungeni gos aronu men hingajje zamane misalaka umurun saale sahar wafahun kiriya mi degree hisab devunu zamane ves hingajje hama ehem eya khilafa misalaka miharuge gotta dannawa kam gawana mihar e tawlimi marhala dagotum vejja gaganaka mi mihage umurun 26 nota 27 har wayaruga yagin kama kunnani phd hisaba wasil weifa hunnani ema mikala gotaka miharuge eru kurige diruluma miharuge diruluma tafate gotaka meti ehema egota balaruge ka zuwankamge duwaswaruga e kureve tajribatuge aliga mi a ufeddunta genes adi e taraggi kollumattaka libidi fon wagutu enen ebo ove maneki umur akivsabakka diyama mi insanunge tabiyen hunna gotun tabiyen niya kura gotu mi wagotaki handanne tumuge masalataka tafatu e kala balikan eba kurimati ve hashiganduge balikam vese ba kurimati lanjehe ema ehuriha kanataka kurimati lumuge kuriga almen eba mi gaga baro hutta eba mi kandata kurevunima ege faada eba kuriyan ettana mi fahun anna jeeltakan ege faada quran ehem wegen nabiy sallallahu alaihi wasallam mi hadis koraba bas flogas me annani misalaka kaawen kurma behegotun angawa fonna bas floga
man istata'a minkumul ba'ata ya ma'shara shabab e zuwanunne ya ma'shara shabab man istata'a minkumul ba'ata tibamunge terein kæවැනි kuruma kuladanakan libigen wa miha fal yatazawwaj kæවැනි kurun awas kurashe adi ege natija sebe bayan ko kiwekam mihen angawaf meti mi asluga ti kurave suwalge jawabuge furtam bam ngeto kiwe kan bay bayan kurava e asluga enage mi belun wake mi zine kurun zine fada fahish kandatta kun duruhe livun e magan sawbaki misalaka zuwankamuge dosaruga hagigatuga e mi fenna komme echchaki enayan hama hik kiya echchaka wegen dana waragina far e mi duniyege dalata nota mi hawa nafsu ene gowalunta hunnan e huriha gowalunta ka war fasehan aso edimala daturu qur'an mi zuwankamuge duwaswaruga den suwalen ufedana faregga mi kiba zuwankamuge duwaswaruga edimalen edani miga hagigatuga ebahuri ege kuriga batakan alon me visnale jemane ki ekkala mi furawaruga umuru nota teenage umuruga dosarame dalon me itura visna lima eswalga jawab alon me libigen dane ema mujtame bina kuran nota zuwanun teke bina kura eruga mahir kuriga fah kore fadan mi sale saharu matiga mihun eba visnan jehe timannamenge darum mi aragen anna jeev timannamen harangala baymiken guleweni em ei hagigatuge mi zimmataka mihar hawale fatim visnan je kamaki eiye timannamen mi madamas dantemona mihen danwaru ganekka ajaloi kebes me kenge echenu ennames am hukumaki alme visnan je misalaka zuwano vejja den adi mihun nange bo ote den ane ummidu ennames umurun dosima den maruta den wani komekas maruwane ennames mi ummidu ebo onnan je එහෙම මේ ඒ කුරේ උම්මීතෝගේ තෙරේ මිදන්නවා මින්ගණ්ඩ බෙලීමා ඒක සුවානන්න දීනුග අහමෙත්කන් දෙවවා ෆමින්වරු දැන් අනෙක්කමකි මේ ගෑග හුන්න බාර නේතෝ ඒ බලිකෂි මුමිනක වරේ වරුගද මුමිනක අල්ලාහ් හසරතුග ලොබෙතිකම් බොඩවෙගම් වාකම් ගස් බයන් කරවා වොන්න හදීස් වස් පොලෙන් ඔන්නන් එහෙම එගොත බල ඒ හදීස් වල බෙලිකම් ගා විස් අරොණමනේ මේ ගිගෙන්දේ හගීගතුග මේ ඉන්සානාගේ මේ සුවාන්කමගේ උමුරුග හෂිගණුක ගෑ බාර හොට්ටා මේ එමිහුන්ගේ හගීගතුග zimmaekkamගේ වාම්මිජෙහනි කොන්කමෙත්තෝ මේ බිම්මතීග අරුම ලෙවෙ මක්සදු කාමියබ් කරු මානේකි මේ අල්ලාහගේ එක්කවන්තක මේ බිම්මති කායිම් කුරුමට්ටක හවාලු කුරේ ෆව zimma එබෝතේ එම් zimma අදා කුරුමුගා මේ එකන් කුරන්ති බයිකි මේද සුවානුන්නේ එම් එයි හගීගතුග මේක මක්සදෙක්කමගේ වාම්මිජෙහනි එහෙම වෙගෙන den misalaka balamato mi kodo misale ngeto mi misalaka umurum mi fastosun tahiddiharo for mi ena gossa gaganaka mi ashara nawaraharuge kudintaka ku sakarajjan ulun e anen buddhigamataka badaruga ma balagannaka fase hecchakanwa nenanto ehnames eya khilafa hardana zuwane nota mi midanna midan islami usul taka hamataka mi wara boda samalkan degota bodo for zuwane ena gossa midennevi kahala nuata nawara vihiharuge kudintaka enage faratun e filaluteke libba deve kamugan emihun eti bala gannele fasehawan mane ki umuruge tafatu netima එක එමිහුන්නා ඒ විශ්නුමෙක් ගාගන්නක හුන්නානත එමිහුන් විශ්නා ගොතා එක් ගොත වාහකතක් ගෙන්න බට්ටන් කරන ෆසේහවන් දැන් මිහෙන් දෙන්නේම ෆහරෙක්ග බයිබෙබ ෆුලන් අනකමි නුරංගල ගොතක මානනං ගවාෆන තිමන්නගේ උමුරුන් දොස්සේ ෆුරි කමු ගාස් තිමන්නේ සමයින්ගේ එමිහුන්නා අම ඩීල් කුරාන ගොයින්ගේ එන්නම ස්මී ගා හගීගතුග මී අරුන් මෙන් බලන් ජෙහෙනි කි අරුන් හගීගතුග විශ්නන් ජෙහෙනි දෙංගන්න බයක මීත රංගල ෆෝරුකොත් දෙවෙතෝ එම්මෙන්න මීත ෆෝරුකොත් දෙවෙන ගොත ගෙන් දෙවෙතෝ මසෙක් කරුන් එයි එම එසවබට්ටක දීනු ගස්ලෝගේ හා බොඩ සුවානුන්න ඉස්කම දෙවවා ෆන දෙන් එබහරි හංගුරාමතක විශ්නාලි කම ගස් මීගේ බයි මිසාත ෆෙන්නන් හුන්නන ශාමි අලුම හම සුවාන්කම ගවාහක දක්කායරුක අලුමන්න හම ෆෙන්නන් බයි කාන්තතක බදාදාර ඉස්ලාම් දීනුගේ තෙරෙන් ෆෙන්නන් හොර බයි කාන්තතක බදාදාරුක අලුමන්න හදීස් තකුන් එබ ෆෙනේ zuwankamuga faada heyogothugai limu bar olwa fa minwar me gitun alommenna ham by far darustawge baduwe wahake mi
muskuli suwaruge nuwannana wahaka mi dawruge wahaka deke vetiwe hayatuge mi dawrutaga wahaka deke vetiwe ma itara suwalemi Zvaankan faada eha boda libigatuma barwalo wafa anka bay darustaw galumenna mi fadan muskulin suwaruge nuwannana wahaka de muskuli umra komme mi gina mihun muskuli umra gossa nimigen dairuga war kambodo swana kamka waane mide kowa mitanuga mi buneve maanay ki astu hagigatuga mi komwahake bami dekeveni ade mi almen balmato mi lobet nabiyya sallallahu alaihi wasallam namuna ingeta ekalege faanu namuna balayruga mi ekalege faanu mi samasa kurawwa ingeta ege tere en hadisaen ei mi umurun dosefari anhembe fulako as anhembe kambalako as nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi suwaruge abegatun suwar kama begatun suwal denna hinduga mi rasulullah hadis kurawani muskulina suwarugen waddawani ngeta muskulina suwaruge kan waddawani den wara hiddati wanata satta misal umurun dosefari miheka dimala ekahale gotaka bunewonima emihek yawas wara hituga jehenata den emiheko mi wara hitamaga entawani emburi wadanno den hisabun den asluga miga hadisa mennen ehma ein alon men hagigatu mi libbade filawalaki mi duniyega eba maruwe dotto mi addiya nuwadihe sateka nota hay fansas fastol salis mihingos eki umurtakuga mihu marwanita ehennamais mi qiyam mahshar duhuga ingeta mahsharuge maidanen emme jama kurave duhuga eduhuga huriha alutakun huriha makhluq maneke huriha insanu huriha adamuga darin tibeni en umurekka buneve gotuga umurun gaganaka tettiri sahara misale sahara deme mi umur frega bane ki Zvaankamuge emme fakka umurtai dotoi ehma mi bun emme gina riwayat takum bayan korama gaganaka tettiri sahara go umurukamuga bayan kore ehem vejjiya ekka mi suwaruge waddawayruga mitibeni Zvaankamuga tamitibeni ehem muskuleke suwaruge nuwannana ehem vejjiya ka dotto ehma e ekalefan iturflen heddevi ki nunta hagigatuge e suwaruge mahar mi duniyamati misalaka muskuli haluga marwikamuga vias qiyam eddo suwarga waddawayruga suwargawanteri gotuga suwarga waddawa hinduga am wannani Zvaankamuge Zvaanege gotuge wannani Zvaankan e gotuga ta abadu demi hunnani Zvaankamigge wadegen dani ehembi esawbatta kamiden ehema mi Zvaankan ei medan ehema e ufa hodumattaka almenna misalaka den swalake Zvaankamuge suwarga wannati mannes beenume ejehuni eyanane asu beenu wan mukta ingeto e Zvaankamuge mi Zvaankamuga go suwaruga wannam beenu wakamuga wana mena kuranje kanteke botte duniyega hayatu gena kuranje kamenge bottanno to mane ki suwaruge diumattaka ena kuranje kantattekenge bohrita suwaruge dang ede miha kuranje kantateke gawahake bohrita misalaka kiritu qur'anuga mi mu'minun suratuge kuri koluga emme kuri koluga ayatakuga qad aflahal mu'minun isam fashigen gos mi 11 wana ayata hisab bayan kurwa fa wahaka ge tereng alol menna wararangala ingene suwaruge dang ede miha mi firdaus suwarge wannen ede miha kanta kuram vigotuge wahaka bayan kurwa fa wan ehema mige tereng alol menna hama mi dannawa nuktate ki mige tereng fahak kurwene kantatteke ehema egotab badaruga muskuli haluge mi suwarge nuwaddawane bayan kurwa fanna wahaka dehewa nuktake ki ei awmenna hama mi kamunves Zvan umuruge muhimukam senge bedeta etto mahashar kurave iruga Zvan umuruge diuma suwaruge wadeve iruga Zvan umuruge daima dimugenda Zvan umur daima demigen dium levumve sei hama Zvaankamuge muhimukam awmenna hama enge bede kanne shama awmen Zvan umra visna da iruga Zvaankamuge wahakataka bada da iruga Zvaankamuge mi josha foria mi jazbata ke war tafa jazbata ke awmen komme kame kurumuge wahaka dekki kamuga ve names awmen me bunani Zvan umuruge kame kurashe ei emme rangalan kame komme kame kurang ulun kamuga ve names kureveni egotache ei rangalu kame kurang kamuga ve names goskon kame kurang kamuga ve names sama emme rangala kame kureve me odnani Zvan umuruga kama awmen me kabul kurena degota amalta awmen fenna mo esmidani enkam wairu awmen midenne josha foria jazbato terega war ginafar awmen hama magun kasalagen datana ki fenna manzare alumena kabul kore kama ki Zvan umur labwa e umur ga alumena jazbataka kantata labwa fuma ki alumena kantata kurambi aslu gobbe sama alumena usul take wane bayan ko deifa ko ba alumena mi Zvan umur Heydhakurun dair alumena mi kantata ka kurmatla ayru visnalan jehen kantata baawar kantake nge por inge to hennames alonake henduwe mi kal program ge tere guriya batake genwenen ennames komensar ka fahak kale to masek koran inge to mi har ege tereng ekkama ki
mi insana mahsharga madan kurika mahsharga madanu gawahaka genesin dat insana mahsharga madana jama kur mahshar madana hazir kuruma fahuga ene huri tanuga fatila guduanula huri tanuga ene hunnan ene ya tin suwalek kurwenden hatar suwalek kurwenden kamugas bayan kurava mi egeterek es suwaleki Zvaankamuga umuru ene umuru Heydhakuri gota begotun ene suwal kurwen den mi fasa seba devata tanwaskam seba devata eya me tamal kuri gota kam me suwal kurwen mi hagigatuga suwal kurwen kante hem e suwal takene dene jawab me dene tayyar kurunge bejheta en hushiyar wange bejheta anekkamaki mi arshige hiyawahikamge wahaka mane ke Allah subhanahu wa taala ge hiyawahikan nun ehen evves hiyawahika ben nulibene duwahuga hiyawahikan libigana wene mihunge wahaka haibawatuga mihun bayan kurwa fawahinduga mi ebbayaka egetereng ebbawatuge terega bayan kurwa famiwani mi Allah mi alukan kurumuga nota Allah kuttam wumuga mi wagutu Heydhakuri zuwana ಎಂವಿಮ ಏವತಿ ಜುವಾಂಕಮಗೆ ತೆರೆಗ ಅಳಮೆನ್ನ ಗೋಸ್ ಗೊತಕಂ ಉಳೆಗೆನ್ನೆ ಆಖಿರತುಗ ಕಾಮಯಾಬೆನ್ನೆತೆ ರಂಗಳಂ ಉಳೆಗೆನ್ ಆಖಿರತುಗ ಕಾಮಯಾಬ ಫಲಾಹೆ ಬೋತೆ ಏಮ ಎ ರಂಗಳು ದಿಮಾಲ ದಿಯುಮಟ್ಟಕ ಎಬಹುಟ್ಟೆ ಉಫಾವಿರ್ ಖಬರು ದೆವ್ವಾಫ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಅರುಶಿಗೆ ಹಿಯಾವೆ ಕಮಗ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೀಮ ಫಹರೆಕದೆನ್ ಹಿತಂಗರಾ ಫಾನದೆನ್ ಎದೆಂ ಮಾ ಬೊಡೆಚ್ಚ ನುನನು ಹಯ್ಯ ಕುಡುಕೊಂ ವಿಸ್ನಾದ ಮಾತ ಮಿಸಾಲಕ ಅಳಮೆನ್ನ ಮಿ ಕಿಯನಿ ಇರು අලුණුමගේ බොලා ගෑගණක කෑවතෙන් හා දුරුමින් හුන්න දුවහෙග්ගේ වාහක මි දක්කනි මිහාර මිසාලක මිහාර මි එම්මෙ හුණුගද දුවහෙග්ග අලුණුමගේ රාජ්‍යයක දැන් ෆිනි හුණුමින් එම්මෙ මච්චදාරුගස් මිදනි ගෑගණක 34 කන්නේ ගෙම මච්ච මිදනි දත එන්නමස් දුනියගේ හෙන් ගෞමුතෝග ෆන්සාහ නොත 49 45 අරයගන් දහලතු සේපාදේ දැන් අරොමෙන්න එම්මෙන්නකන් ඒ තජරිබාන් නුකරවෙන් අරොමෙන්න කුරවෙනි 34 ක තජරිබා එම 34 ක තජරිබා බෙලිකමුගා වියස් දුවාලු එම්මෙ හුණුගද වගුතුග මිසාලක මි හුස්ෆය අදිවස් නේත ෆෑවන කනර හුස්ෆය හුස් මි ගොස්ස අවීග එම්මෙ හුණුගද ගඩීග මෙන්දුර එම්මෙ හුණුගද ගඩීග අවීග නිකන් අනේ මඩ කොල්ලම වාගොතේ බලම් කිහාවරකත්තෝ හුණු වණි බලාලම් mi midakkani adi irukoba harmen arolmenna kihawarege duruminegga huri ai duniyege hondatto mi duniyege arolmen Ahmed Dhiriulhun wahaka midakkani he warad duruge heri ehem wima miedu arolmenna kennu kurevigenne ulem mi jeheni ngeto eheme hiyakolen hureje hiyakolun deveto e badani adenu vitaka mi duwaichege diekamuga vies balani ekhala gutakashe deveto hiyakolun deveto e balani hingafa diekamuga hiyakolun deveto e balani arolmen gata ruliwesanane hiyale gahe mi kandada noto koradatam fenija ruliwes ade mi kahala gutakam mi uleni mi dakkani eduhoga ngeto mi miedo miduniye eduhoge iru insana waka arolmenge bola irademeduga kavatege durumin hunna duhoga eduhoga iruge hunu kamun salame vevene magegge waka midakkani arushige hiyaweka eduhuga iruge hunun libe hunun salame vevene gotaki miedu miduniyega ena ulunu gotegge sababun Allahuge hiyaweken ena libba deveniye arushige hiyaweken libba deveniye hiyaweken hodumattaka eyaddahi vetivegen alunme maseke koffiya ei hagigatuga kamyab zuwanaka vegen dane ezwana kamyab zuwanaka vegen dane midennevi mingannan amal kollima mi arunwen hama ege terekama visnalan gos dimadimada nugos rangalo dimadimada diumattaka holuwale vene dorekkamuga vegen dane amen nama tera sheti faakure nukutaya eki galume hama anek kolaves visnadu rangalo kannenge midakkani zuwan umru heyogotuga beenu kura mihan hori hama alonda qabul kurene alumenna komme kamage sidu kola hama kurimati waane alume hama eves visnadu muddiveri kameki alumen goskom mi jazba tawge terega ulefikam gowanya medu alumenna hama kurimati wan hori kantatta azabus poduwana datta adaloma miyaduga program ga wahage dakkom mi gendani Zvaankan heyogotuga Heydhakurma gule gotum mi hisaban ayrugo salome hami mawduge tereng Zvaankan ki kobakama Zvaankan ga mi dostan Heydhakurana goittaka gule gotum beenun ter malmatte geneste vijkama ummeedu koran alma kurien hor baato ges mi mawduge daira ge tereng wahage dakka tiebe funa beenun ter malmatte geneste veto mase kuram gendana program kurien hor baataka ondani koda ogutu kolakaffa ade sefaru mi haftage Islami Dhiriulhun program emme ha belunterina marhaba dannawan ade alwame mi haftage Islami Dhiriulhun program ga wahage dakkom mi gendani Zvaankan heyogotuga Heydhakurma gule gotu Sheikh Zvaanu ga wahage dakka iruba den alwamenna
alumi wahaga faha kolluma ekki gama dekola wahaga dekkena mawduaka vegin anikkas mi alumi kora swal ge teren vestani hennames ama alumi mige rangalu goitta bayan kodden beenum wati ve miswal hama kollam beenum wani alumi nam fenegen deni zuwanun ge terega mitibi emme murali mi mes alumi nam fenegen medani zuwan umuruga mihun war kanne vegen vestata den alumi nam ginafaharu mi dekkeni rangalu wahaga takabur gina gos wahaga takama wati ve zuwanun ge mihun kannekkam ge wahake ki war gina dikwe wahake zuwan umuru masikkaten nukurma mi kahal baawar wahaka taki mujtamo terega abadus dekwe wahake enko kita madu nisbatun kita madu bayku mihan olonkom ge winames mihun natta alugum message tak den ebeche ko baba zuwanun ge kibaga hunna kannekkam filwal maalu men kurwe dan kantatta ade mi furatama kamaka mi alumen visnamvi mige terega zuwanun wahaka dekkumuge kurin adi ehem bayaku mikam ebe visnanje ngeta ege terega menani mi edurun wahaka mane ki mudarrisunge wahaka mudarrisunge dawre se bove adi maimba fenge dawre se bove ngeta mi de dawru furihama wegen nuungotaka denwe bayaka emihun gamille famachet eduanje hisabaka nadeven ngeta miga misalaki mi by far almen waataki darinna lobi dinu ngeta darinna lobi dinuga darindeka lobi wumaki almen gabu kura gotuga emihun atum fam masakkaten nukuruwa hamekane emihun unganna waki kiyewu kiyawagen mol kujjaka hedun maneki mati sharafe libun certificate ei echchaki ehennames ei hagigatuga almen kureve emme rangalu kamekkamuga aluwone kabulen nukura ngeta hagigatuga miharuga zuwanunge terega mi kannekkama mi wage kankama farwa kuda umuge kantattanota wagutu nagaluma mikantattan asuga bodam mi annani mifada kantattaka gulige ega badalga mi emme kudairum feshigen ves e kudinna balama misalaka geeterege ngeto geeterege veshige tere inves e kudinna kureve kantattan e kudillava kuruma baru elum hagigatuga ladukannan kame no misalaka mi firihen kujjoke kujja la hedun takai chita doela doe istiri kurume kujjan hawala kurun ei masalennu ekujja nida endu tammati ala ekandata kurun ei ekujja lavwa kurwaka ladukannan jeren kamennu adi ekujja ule kotari saaf kuruma mikandate ki ei ladukannan jeren kamennu ekujja dakkurume pesnu ngeto ei mi alumen egotakes dekigenenu an ei kudakudinna masekke kurwaniye e visnuma gesnu mi tarbiyat ngeto ei madama eneki amille famachet eduwegen amilleyan ekandatta kuran jehene mihe එහෙම වෙජ හිසාබද්දාය එවස්කම නේගේ දැන් කියන තවානි එදුහ ලතේ ගන්නානි එදුහ මේ බදල්වනි ඔටෝයි මේ බදල්වනි zimmadar මීහක වයරුග zimma නගා කන්නේගේ zimmateken hawale ba kureve hawale we ekamuk zimma naga kannege ehem vejja kakuto ekamug akhiru gasluge hagigatuge zimma naganjene konfaratetto maimba fainna mehunna unganna adin baykuta hagigatuge zimma naganjene ehme e ebba anebba ki school marhala ge terege bawaru filawlutaka chitebe kiya debe ege tere inves hagigatuge mi practically kurevena kantattaken e bohori bay kantatta henunto ehme practically kureve kantatta practically kuruvun ei hagigatuge ekudin bodatiwegen zuwankam e madan amali madanan ekudin nikunna eruga ekudin ekibage e riti adataka riti sifatan ashagannane kame enames arunmen ginefar mewateki mi arunmen eha boda nuisna nuktae nota gina beleniwerin hagigatuge eha bodaka samalkan de kamekkamuge nuwe den gabul kurani e darin labwa masekke kurumaki ekudin dakkollumeke nun eggotakas dakkurumen nun eikiye hama ei ekudinna libbadeve ituru tamrin take filawol taken ei dhiriulhun ekudin tayyar kurumekkamuga wegen dane midenneve minganun amal kurave kamuga waninam ekkala mi kannekkama warubalikama mi wagutu nagaluma mi kantatta filagen diuma magfai wegen dane misalaka evenikame kuram misalaka nida hendun helagen menikame kuran jehen ekujjan abadus kiyadi fojjikamuga wanama era එක සිකුණි තෙරේ ගබදස් නෝට් කුරේ ෆෙන තිමන්න මිගඩේ කුරංජේ කම කිමියේ තිමන්න මේන කම මිසාලක හෙදො එච්චේ දෝ ස්තිර කුරුමා මිකන්ත කිමියන කුරං ජෙහෙ කමෙක්කන් එක එනේ තාවල කුරේ ෆෙන එනේ ගෙන් තිමන්නගේ zimma එක්කන් එම ඒ උමරකා ගුලේ ගොතුන් ඒ කුජ්ජක කුරවේන කන්ත zimmatක ඒ කුජ්ජාල අදා කුරුම් හැම ගොත මිසාලක අංහින් කුජ්ජක වෙජ්ජියා මි මම්මයා කොම ගේ තෙරේ මසක්කෙත්තකුගා කෙක්කුමුගේ කන්තත්තක මිහිඟොස් ගේතරේක අංහිම් වෙරින්න ખાસ කන්තත්ත බයි කන්තතෙන් එබ හොරේ තා ගේතරේක විශේෂ කොම්මසරක එම් ඒකාල කන්තෝගේ එකුදින් වෙස් බෑවර කුරුම් ඒර එකුජ්ජා බොඩුවගෙන් අන්නේරුග
ekudinne ingenata timanna mi misalaka anghen kujjaka viti timan kuran inge jehe kantatteke firihen kujjaka viti kuran jehe kantatteke mi kantatte ingene nuata deba mihwas kuran jehe kantatteka mi huri hachiteke hunnanata em era asuga ek mi zuwan kamuga umura dairuga era hunnan ene ingene timannage zimmatake ki miye timannage masulete ki miye timanna kuran jehe kantake miye timanna kogge nuwana kantake miye michte ingene em ei midanno he mi furata marhalaga hetu mi zimmawan jeheni beleni verinna adi mudarrisunna mi deba mihun defaratum mi rangala mi eggotaka raaway revunterikama kamikan koffikamugan ekkala zuwankamu gumura dairuga emihunna kannonnan ekka bekar kantattahuga wagutunaga alaka waguten nonnane maneki erek ungenumuga kiyumuga wes mati wanataken hoda fonnani ngeto miharo zamane dosare hingajje to rajyega hama mi school marhalani me huriha kudena wazifa libunu dosare hingajje ekam e ganek kol mihar meti mihar wateki adi mati certificate en otakas ene gagane hunaru netiya wagoteki wara undagu anato mi kamuge terega mi kuriya dam wara undagu an den waki sabakum wagoteki de do ko fihinga den sabun den salam den e sabun den dos kolokon hengos den nugos farwa ko kolla fa den kende wazifa den gos dirulun ekkom bossun la hisab da halate bade midanna ega midannawa nuktayake waram muhim nuktayen ega visnalan e kudinnavura boda miga alawna boda mi amazu mi hifani asluga mi maimba fainna adi mudarrisunge zimma miga terega boda shamil wegen da gotekkadiyo tarbiyatu adatna tarbiyatu tereng eba alumen hamra rangal kurma masay kurma hama yake gam zuwanege visnumun eba hama ena ardana kuran jehenege ahlawge tereng hama kantataka visnan jehe kanna adata shami alumen zuwanunga waka dakkairuga zuwanege Dhiriulma badada iruga de hama alumen emme sama zuwanunge terega me komme meka visnadi kamane mes gina mihunge hayatuga vetu kurma dar zuwan umuruga wara muhimma dawren ata kura fa ratte hinna kime ama komme mihegge sama ratte hinge groupen ebo ule tafat ekeke dimadimai hama ratte hinge group tan ebo we onne iruga daanade himne ratte hin tiumaki masale non kanne ratte hinge dawraki muhimma dawrek kanne alonduge hama hayata visnadi kama goina mes ratte hinge dawraki muhimma dawrek alonda wese benge ennames by far mawataki ratte hinna ki gami ulumuge terega alumenge diruma war ginawgo temena ke Heydhakurun kofita kaddiuma kaan diuma saakal burujan diuma adi tafa daturta diuma mi huriya kamege terega ratte hinna ki war ginawgo te Heydhakurun iruga e uleve bayge gotun alumenna ne deve bayka da amaltawe terega kureve tange ba fene kuratan ba fene ez ratte hinge ter adi alumenna war by far fene ham war rangalan alumenna label defa tibe kudin veseka waki bayka ki gule iruga gos kantateke kura manzare fene e malonda ham gabul kan ratte hinge dawru zuwan umur gadi war bodu e ba ituru wegen de ko ba ratte hin ihtiyar kurmu gano rahmet terin ihtiyar kurmu galume visnan je kam ki zuwanu visnan je kam tataki rahmet teriyek ikhtiyar kurumuga emme muhim ekkamaki mi e rahmet teriya yaki kon kahala mi hetto kashawar kurun ngeto den by far misalaka ratte hin mi hisaba sebe daturu kore mi jeeleba daturu kore mi matin eta generation kaddaga gottaka misalaka demme ka ko yebune walon ratte kujjege mi mingos etan hisaba ke daturu kore ema mi ega balanje kamaki rahmat tere gotu kora ikhtiyar kura minhayaki ei kon kahala mi hetto by far ebatibe war kehide wattaruga rahmat terin wes ngeto landu den kehide masake kura kore rahmat terin ebatibe ema war boda visnun teri wan jehena misalaka mi efada dammaliyegga nubedi waane gote veto belun ei waram muhimmukame den mi misalaka mi kofita ka saata ka den mahirti fa kore fadan mi kofiya diuma ke umad diuma burjahan diuma mihingos mi kala baawar kandatege teregama wara gina waguttake zuwanuntaken ulemundakan ei medon fenna kame fenna munda hage gate ehennames miga mi ikhtiyar kura hinduga visnanje kamaki ei rangalu kantattawge teregule bayetto kashawar kollu ema ehen nunkam gawanama emihunnaku ulun madu kuranjeheni mane ki emihun misalaka nurangalu kamaka dawat dinas kuriga bayan kurinta ekkada arushige hiyawe kan libi ganne wen mihunge wahaka zuwankam ge umur Heydhakuri gotabegutun suwal kurevene wahaka e hitak gennamvi e hitak genama ekkale eba libe to chance eba libba deveta එක නුරංගලු දිමාල නොදියුම
abadus em midimale deveni kuriga sam miga den alonga wahaka den faharegga ehem beflonga wahaka ekudo kon tafat nivedane den ennames alonga khiyal ingeto alonga khiyaleki mifada huriha kamik gaves maimba feinge zimma dauren eba onnen je ei alon mena gina fara maimba feina me wagotaki darifolo ekwere goti ikhtiyar komme me kurias masse denne den ena ulena bayka ulenvi den ene kimi har bodo for kujjeke den ena swisnan je hennun heyye non ewarun adi du kollan kama kono dan maneki konkale bayetto bala e nurangalu bayekkamuga awanama emihunna duru wuma mi nasihat terive ekama baarwelun ei maimba fenge zimma enge maimba fen kuran jena kame ei kirid qur'anu ga sangwa fatameti tiyabam ga amede nafsutaka tiyabam ga ahulun narakan salamek kurashe em alon menge darinnaki alon menge ahulun ta em veje em salamek koddinama ki alon menge zimma eke em e zimma ada nukurave kam ga walina megamane ki kobato alon me kuri kameg ge beenume darinteke bodu kuri mujtama halaku kuranto nuwata mujtama faida hori bayakan em hadanto miswal tam yanani den emihun bes nubak em sakara gos konda uleni den timange daris den emihun ule gotak de mita uleni em behus ek gotak ule bayviya den armange darines ame manzaru fennane den e ulene e no e gotak no visnavi ki tanegga bayku gos ko kame kuriye kiyafa ei ki hurihayemmenge gohoge tere danje sabekam gavegen nuwane ta hage gatoka ege badaga wanjeni tanegga gohe kame hinga kam gawne ekan rangalu kurumattaka mujtamauge mi fardun take masekke kurami chen ekan rangalu kurumattaka nase hetterive helun teri rangalu goittaka magu dakka magu dekkun taslu rangalu magu dekkun ei kuran chekamaki ema komme mi hekos visnavi timannege dari timanna bahage rangalu kuruma salamek kurum masekke qur'aname evisnumaka hurihame masekke kofiya hurihame den rangalu maga daturu qur'anata eraka ekka gos kongule kujjaka ves e fursate nulibenata misaka eneyako bæවර misaka alon nikuti miyadu minikuti misalaka echeteka vikkan ngeto gannane ba gongo minikuti misalaka ekakwas nuge madama nikunnananto nikunna hivwane to miyadu nikunha josha foriga nikunnananto nunikunnan iyes nikumegen haram emmechike vikuni miyadu nikumegen ekachches nuvikunu madama nikunna hivwane nuwane nikunna hite em ekah gota karewan ek demand neti ya ek supply no nanata ehna tawane එහෙම දන හුරිහා එම්මෙන් එකත විස්නාෆියා ඒරන් ඒ මුජතම රංගල කොල්ලම් ෆසෙහවන් ඉෂාලෝ මෙහම මේ ෆිලාවලත ලිබි ගන්න කොයිත්තක බදාරලෝ මෙම්ම ගින්න ෆිලාවලත මි ලිබි ගන්නනේ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හයාප් පොලොන් අදි එකදේක ෆානුගේ සහාබීන්ගේ අමල් ෆුලතක බදාගලෝ මේ බ්‍රෙත්ත මි ලිබි ගන්නනේ දරුස්ත මි ලිබි ගන්නනේ අලෝ මසේ කරන්නේ යා එක්ගොතන් අලෝ මගේ අමල්ත සීදා කුරුමට්ටක අලෝ මේ ඒ දුවසර බදාලා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හයාප් පොල බදාලා ඉරු අලෝ මෙන්න ඒ ඉස්ලාමි තාරීහුම් ෆෙන්නන් හුරි බයින් හගීගතකි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වර බොඩ ජුවානුන බාරු එළුවි කලොම කුරෙම සේවාහක ෆාහ කරවුන් අදි වර බොඩ කන්තත්තක ජුවානු ඉස්කුරෙවි කමි අලෝ මෙන්න හම ෂේග වාගෆුල්ගේ ෆාහ කරවි බයි හංගුරාමතවගේ සෙමන්සර් තලෝ මෙන්න ෆෙනිගෙන් දියක අදි ඒගොතුගේ සාබිතුවේ හුරුම වර බොඩ සහාබින්න බාරු එළුවි මන්සර් නුනේ දරුස්තන් අලෝ මෙන්න ලිබෙන් එබොහරි කොබබ මිකන්තත්තකුන් අලෝ මියදුගේ ජුවානුන් දිබි ගන්න ජේබරත්තකි ನಬಿಯ ಸಲಸಂಗೆ ಜಮಾನ ಬಲಾಯರುಗ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಜೈದುಗ ಫಾನ್ ನೇತ ಜೈದುಗ ಫಾನು ಮಿ ಕುರ್ಆನ್ ಜಮಾ ಕುರಮ ಎಕುಲ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸೆಕುಲ ಜೋಗುವನ್ ಲಿವುಮ ಜಮಾ ಕುರ ಎಕುಲ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಿಮೆನೆ ವಡಾನ್ನವ ಆದಿ ಹಮೆ ಅಬೂಬಕರ್ಗ ಫಾನುಗ ದೋಸ್ತರುಗ ಆದಿ ಉಮರ್ಗ ಫಾನುಗ ದೋಸ್ ಮಿ ಮಾಫ್ ಕೊರ್ಬಾ ಮಿ ಉಸ್ಮಾನ್ಗ ಫಾನು ದೋಸ್ತರುಗ ಮಿ ಕುರ್ಆನ್ ಜಮಾ ಕುರ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸಿಮೆನೆ ವಡಾನ್ನವ දැන් එව්වරේ හම මිහාරගත ඉංග්‍රීසි බඳ සීනියර් බේෆලොන් එව්වරේ මා මි වර්ගද බේෆලොන් සහාබි බේකලන් තිබ්බෙවි ඉරුගා වෙස් zaid gafane committee ga iskurawwa kobato ge beenumaki ei ek libi fori tajriba ka emme kudairum fashigen tuttirum fashigen e libi fori tamrin taka tajriba taka ei waki echke waki gotaka battan fori kamike anek kolon mi bayen hangurama tawga engeto kirit rasulullah zamanu ge kore fori bayen hangurama tawga mi hangurama ge dida engeto hangurama ge dida hawalu kore fai batibi wara zuwan bebe folona kobato ge beenumaki e ek den anna zuwanunna එක හිව්වරක ලිබිගෙන් දානතා මිසාලක එවැනි බේකලකු මේ අහෙරි හංගුරාමයාගේ මේ ලෂ්කරුගේ කොමාන්ඩරක ලෂ්කරුගේ වෙරියක දිදහිපෑගෙන් එවැනි බේකලකෙම තිමන්නම සම බොඩති වෙගෙන් හැම ඒ දරජය එගොත තිමන්නම උලේනම එක ලිබේ හිව්වරක මොටිවේට් වා සවබෙක්කමග වෙගෙන් වගේ වෙගෙන් දාන දෙන් අනෙක්කමකි
mi kurigas faha kuri fadan eka zuwankamuga dosaruge terega ehunna mi gag hunna baro eiki umurun doswaraka ga baro davwamunta daane em ehuriha kantatteka ves mige terega mar riayak kuraven je kantatteken enen em esawabattaka asuga deenuga warboda mi zuwanunna mi hivwarudi zuwanunna mi kantattakuga is dawren ada kuruma deenuga baro aluwa fe bave den ege tereng alumenna fennan ebhuri misalaka mi kirti rasulullah sallallahu zamanu guys bay tantana dina dawat wumattaka musabbuna mer misalaka fono veruga ama zuwankamuga dosaruga fono wa foni den mi bayen halattoga ebhuri hama mi kantattakan iskura vairuga sama ama zuwan befuluna iskan devwa fe ebhuri den ege mane no miga kommen mi waki kolaka burave foti kiyen nune eves halegga miga beenuma ki hagigatuga e zuwanunna e gawumuge mi kantattaka mi kantatta daskod dinuma barwelon he min alon men libiganna mi filawalen e boy ei ero mi miharo alon men libiganna mi filawalaki alon menge kantattakuga ves zuwanunge bæverivun ituru kurashe mane ki wazifatakuga ves adi zimmataka masuliyatakuga ves adi hinge harakatakuga ves zuwanunge bæveri kurun ituru kurashe gina farat kuriga mahres faha kore fadan alumene benge kamuga gos kandata hingaka zuwanunge ki baga nurangalu kandata hurikan e benge ekon hewmaga magudekkumattaka alume emihun Heydhakura zuwan umuru rangalu gotuga genawumattaka konkametto kurani ei gos kudin ei wen bay kemen bay ke hen kiyafa mi tibeni ekam ekaku ves mi gama mi alon hama mi hama kurefet tajriba ingeto mi mihen atolotere war gina mi daturutaku mihen gos uleruga bay far den e badan hama mi ka zuwan kudinta mihen evve ule dimadima balaf ekal dimadima bay far e badan bayra rashuga ingeto wagote bayto itamugan mi alon mi egota kuri daturutaga by far mi dannawan ekahala bay holoch takanote kudin evve ule dimadima mi dani gostibege mihin hama mi fortamaden emihunge bayro men nuliben ndo kulleka gos bata dini daruse fajima nulibenata den alon me hada gotaki hama dunyavi kommes wahakate kennota rasha gulum huri kommes wahakate ke geterein ehentiba fa do alwalan ingeto do alwalima wagotunge annana ek jawab dem madun ege tere wannani ingeto emihun e wannani e hisabam feshigen bay zuwanun ebutte hissa koffa mi tiyagota timanna menna ale emmen vesas waha dakka namai mi agegatoga milibunita filawal dot almen alwonan hasu vechki eyye alwonen hamekan mi kurakama ki ena bodu gos kongule miyeke e abe henne ulene bodu wakkan kuruma maramari hinguma hingos mikala huriha kantatega maswadege de beenon kuruma mikala kantatege gulene me nuwane rangale meti nimmafa ngeto silja nimmafa de nuwane rangalo ekam ege badaloge emihun rangalu kurumattaka emme faharakes nasehe dininto emme faharakes emme genesken wake balamato misalaka rashegga vejje den gina fahar kommes gotakun e timage kamen hunnane dotto emme aadaga misalaka hataras tekanota fassa tekanota enha saabadiyen onna rashegga vejje gina fahar de emmenga hunnane aili gotun kommeserege timage kamen hunnane eme alon menga misalaka mikala gotakas ezimma nagagen ves egota masekke kureve kamugawani nama ekkala magun kassala fatibe zuwanuntan ambora maga genawuma warabbodu barekkamuga vegen dan em egotam masekke kurevuna hagegatuga mi jile rangalu kurumattake ei medan rasulullah sallallahu alaihi zamanuge kelege faanake zuwanuna iskan devvi sababtoge tere himerani fahun anna jil takan e filawlo libbadina mattaka miedu alonu menna mitibeveni hagegatuge e filawlo emme rangala nulibi em hingashe alonu men e filawlon ibrellibi ganegen ekkala magun kassa lafatibi zuwanuntan ambura genawmattaka emihunnan emmekuda nase hetteriwan ma bodu kamenno mikiyaniki gomme emihunna gos bodu darusedde wahakenno hama emme jumlekum ves ekudinge hita kuleleven e mikahada gotaka masekke kuran emmen hingashe masekke kuran era kamyab kolleven irat kove ade mihaftage Islami Dhiriulhun program galu men wahak dakkom me gendani Zvaankan heyogothugai Heydhakurun gule gotun ade miha hisaban ayro salum ummid kurani mi mawduge tere mi mawduge daira ge tere ente befuna beenun tere mawdumat ke libigen diya kama irad kurwe alu me kuriyan hur bato ge mi mawduge tere wahak dakka tie befuna beenun tere mawdumat ke gineste to masay qurana kuriyan hur bato kalu men dani koda gotu kola kaffahuga
ade sefaru mihaptaga Islami Dhiriulhun program ang emmeha belun terina marhaba dannawa mihaptaga Islami Dhiriulhun program galume wahag dakka migennani Zvaankan heyogothugai Heydhakurun gule gotun ade miha isa program ayruga Sheikh walumennan hama wara tafsili gotek Zvaankan heyogothugai Heydhakurun behe otu mawlumattake devvafi alumen Zvaankan ge duwasor Heydhakura ayruga visnan jehena kantattaka adim Zvaanunge itunun tarbiyatuge madanuga mi masay kora beflun belene verinna mudarrisun visnadan jehena tafat kantattaga gule gotum viswahaga dakka te befluna mawlumatte keneste alu umid kurani hama mi libuna mawlumatake bena ter mawlumataka vikam shalo men hama Zvaankan ge wahaga dakka Zvaankan ge mi josha fori ami jazbat toge wahaga dakka ayruga alu men hama warak ginan fene hawa nafsuge dalatakan helligen data adi hasako miharugo mujtama visnalikam go winna mes alwomenna hardana Zvaanun fene rangulu Zvaanun eba fene enna mes ei duniyavi mingandakun alwomenna hardana Zvaanun kam vikam go winna mes aluganda fenna fenumuga mi islami mingandakun mi hardana wanjehe go mintaka adi Zvaanun tankolen eba duruwe asama namawattaka farwa teri uma adi mi dini gotum samalkan denje mi kantattaka veswara bodan eba duru helwe gende mi gota hawa nafsu daratakan helli mi gellige mida Zvaanunna kobaba devvanna message eke ade arun me balamato mi nabi bekaduna rasul bekadunge sirata kommesaka ingeto ege tere misalaka Yusuf alayhis salam ingeto Yusuf alayhis salam ki emme tutturum feshigem ves ekalege faana kurimati vi kandatta ekalege faanuge ebbandu befulunge ebafa befulunge faratun libunu hiddatikan eya fahuga mi ekalege faano mativeri kuravva mi misruge mi baitul maaluge verikan hawala kuravva mi mihuriha kantake yafahuga rasul kama hisaba mi diyai mihuriha kantaka diyeruga mi ekalege faanuge azumga oti konkamitto ei allahan onna itubar datto ei hagegatu galumege tere mi univegen daechaki misalaka miharo duniye miharo kurimati wefa miwa mi covid nawarage halatuga ingeto wazifa gellifa tibenota wazifaen wakefa tibe wazifa gellifa tibe Zvaanun warabbawer den emi hunnan hama emme boda kambodo mekkamuga hissa kura evwahake ki den timanna mehin kinhe qurani timanna men laali benam evves koten nete suwalaki ekudinnan hama ekani kurangige kamaki misalaka resort ekge gos ekudin masekke kurer fatorre kamuge tere masekke kurer go gossa mi restaurant ekga mezumatiga tariya turalen ekani heyye engeni nuwata mi kaayiche serve kurun ekani heyye engeni nuwata mi nida endu guestum fatorre nida endu tammati alan ekani heyye engeni tane fola saaf kurun ekani heyye engeni kaayiche tayyar kollan ekani heyye engeni nu enunu singena baawar kantata hunnana kurang ingena kantata kurang inge baawar kantata hunnana ehme miga balamvi hagigatuga arumenna milibuni wara rangalu filawale mane ki bayaka barosa wumuge badawga tima amille ves amille nafsat wake barosa wumuge baaves eba gennan jeheye den anekkolun mi iktisad kurun neswara boda visnan jehna kame ema Zvaanunge terega hagegatuga mi hawa nafsuge tere da diumuge terega wara bodu echen hagegatuga bekar gotuga fasa Heydhakurun bekar gotuga Heydhakurun hagegatuga diinuga angwafonnani faida horigotu sadaqa kurun ka kantuga ta Heydhakurun menti ade zakat gotuga ta den Heydhakurun onani ekam eya khilafan arumene ginafara mi waadaki bekar kantattaka mi fasa tahma tala sunnafati arwadani em ege natija gotu mi waadaki asuga mi hiddati kama kurimati lammi jehni esaw battaka em ehen nuwane ka gotakan amal kurumattaka arumene kurevene kamaki kure vidana kamaki Allah subhanahu wa ta'ala onna itubaru wakil kurumaku itubaru demehetton den ehenne kiyafa den uraga men hunnani kiyenno ennu ngeto ennu midanna waichaki ege badawga kuramvi kamaki e masakkate kommes masakkate kurevene kamen hunnaneta em ekame kurumattaka amase kor miharo rajyaga alhamdulillah mi alonam hama faha korana kamaki mi covid nawaraga halata awma eku rajyaga warak gina bayaka mi filawlo engijje hagigatuga engigen warak gina bayako masakketake fashafe amille maneki e rashakun e rashe manage kurevene mingandutaka kantattake fashafe adi e bayako amillen e bayge geega kantatta manage kurevene mingandutake gengule kantatta ves fashafe mi huriha kantake se e filawlo teke libbadi imtihana mi hagigatuga em imtihanun ebbeko fas wejje
අනෙබ්බේක ෆාහෙන් නොවේ අදිවස් මිදන්නවා මෙහෙම ජුවාන්කමගේ තෙරේග උලේරුග මිදෙන්නෙවි නුක්තාතේකි වර බොඩ හැම විස්නාලෙන් ජේන කමකේ හවා නෆ්සුගේ තෙරේ දා දියුන් සලාමෙක් කුරුමට්ටක එම්මෙ මුහිම් එක්කමකි අල්ලාහ මෙදොන්න ඉතුබාර දෙමෙහෙට්ටුන් ඒ ඉතුබාර දෙමෙහෙට්ටුමට්ටක එක්කමකි මේ නමාද කුරුමා අදි මේ හේදකුරුමා මානේකි දෙරුෆියා ඔව්ව එතනුන් එරුෆියා හේදකොග්ගෙන් අල්ලාහුගේ රහමතුන් ඉරාද කවියා එනක දෙරෙන්වාන නේතෝ එනක දෙරෙන්වාන ලිබුනියා ලිබේන ඉතුරු කුරියරුම ඉතුරු මගේ හුළුවේනි අල්ලාහුගේ රහමතුන් ඉරාද කවියා එම් එකහල ගොතක මින් කුරුන්තක ගෙන්ගුලෙන් ෆෂාෆ් කමුගාවන ඉරාද කවියා එක්කල හවා නෆ්සුගේ තෙරදා දියුන් කුඩවෙකෙන් දාන شاومنگ میادو موضوع کیا ور فلا موضوع شیخ فاها کرے فدان ہری ہوا کیا من نوست کین میادو موضوع کے تیرے نام پروگرام ہم نیومکا ہم اسواتی ورنا میں فاہو کما میادو می دیکھے ون واہتا گالی کو بابا دبان میسج کی زوانو نن අරොණුගේ ෆරාතුන් හැම දේම් බේනුම් වා මෙසේජ් කි මි zuwankamuge umuraki අරොණ මෙන්නම් හැම බේනුම් හා කමෙ බේනුම් හා ගොතක කුරෙවෙන් ඔයි වගුතෙකේ ai mi kiyani ta divehinge tere kesmi dain hutta karikewe එහෙම dain hutta karikeun hurihawaterege kaatte kan nulecche ingeto ei evwahaka mane ki fenna kommeche ki dain ala kanje ecche nune fenna kommeche ki mihar mi atuge hekenya datuge heken egote kamaku nudane mane ki mihage nafsu control kurun ei kuran jehene kame mane ki fahish kantatta mihar mi ane tanwakam gan meti aamukamaka vefa meti mi gos ආදතක gos kantatta meti aamufa ema efada kantatta kun duruheli umattaka komme zuwanaku wes amilla nafsame du visnalan komme duwahaku wes first minute heda kollashe ma ginenno sawwes gaderu teren first minute enege amilla nafsa miyadu timanna kuri kantattaka miyadu timanna kuran jehunu kantattaka timanne kurewunu kantattaka mi kantattaka medu visnalan ರೇಖಾ ದುವಾಲೆಗ್ಗೆ ತೆರೆಕ ಗ್ಯಾಗಣಕ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಹೇದ ಕೊಲ್ಲಾಶೆ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ತೆರೆಗನೆ ವಿಸ್ನಾಲಂ ವಿ ಮಿಯದು ಕೊಂಕಮೆ ಕುರೆವನಿ ಮಿಯದು ಕೊಂಕಮೆ ನುಕುರೆವನಿ ಮಿಯದು ಕೊಂಕಾದ ಗೋಹೆಂ ಹೆದುನಿ ಎವಿ ಯನೆ ಏಗೊತ ವಿಸ್ನಂ ಫೆಶೀಮ ಏರಂ ಏನೆಂ ಆ ಮಿ ಗೋಸ್ಕಂತ ಕೊಗ್ಗೆನ್ ವಾನು ಹಾರೆ ಎವನಿಕ ಮಿ ಕುರಂಜೆ ಕಮಿ ಕನ್ ನುಕುರೆವಿಯನ್ ಮಿಹಿರಿ ಎಹಮಿಕನ್ ಕುರಂಜೆ ಯನ್ನು ඒගොත විස්නු මඩමඩ බදල්වාම් ෆෙෂීම අල්ලාහ්ගේ රහමතුන් ඉරාද කරවියා ඒනය රංගලු මග මගු ෆෙනිකෙන් තාන එහෙම මි අගේගොතක zuwan නම් අරෝණු දෙම් බේනවා මෙසේකි රේකා දුවාල දැන් නමාද කුරුමා මිදක මෙකන්තන් ඒ කොම් කුරංජේ කන්තේ තයි දේවාකනු දක්කාන ඒගේ ඉතුරු කුරංජේ කමක මිදන්නවනි ෆස් මිනිටු හේද කොල්ලාෂේ අමිල නෆ්සාමෙදු කොමෙදු හෙගෙස් විස්නාලා ඒරං ඉරාද කරවියා රංගලු මග ෆෙන්නාන මගු और बड़ा शुक्र है तलम प्रोग्राम बाहर बैठा तीते मौद मातटका अदलम मियादुगे इस्लामी दिरुन प्रोग्राम गो विवाह के दक्काली जुवांकन हेगोतुगे हेदकुरुमा गुले गोतुं अलगोमेन हम फाहगोगिन दा कमकी अलगोमेन जुवानुन फुर्सत तमिवनि वर बावर हुलुविफ ei gos kantata kurumuge fursatu kamuge vi namme sarangalu kantata kurumuge fursatu kamuge vi namme miwani huluifa adi ekantata kurumuge maguta miwani war boda five hasagotige gos kantata kurumuge maguta war faseha war algomen egitere diumattaka fase hewana goggota mihiri huluwa leifa ehennam mes algomen zuwanege haysiyatu algomen zuwanunge haysiyatu visnamvi e mingaduta duko islami tarbiyata eggotan islami mingaduge terega algomenge diriulmuge haya vetu kureveto algomenge zuwankan vetu kureveto algomen sheikh bayan kodde fadan giyamet duhun algomenge arshige hiya wahikan algomen arshige hiya wahikan liben ay magen algomenge zuwankan ma Allah subhanahu wa taala enge vigota ma Allah subhanahu wa taala algon kurmuge heda kurmaki enkamu ekamattaka namwes adi alomenge diriulumuge deduniyege baajere kamattakaves alomenge zuwankan heyogothugai Heydhakurun alumen visnange bejehe alumen islami mingadutaka eggotan alomenge diriulumuge kantata batta korai bejehe alomenge meduge program ge terega alumen meduge nestini zuwanege diriulum islami wanta gotega tarbiyat qur'an goi min qur'an goi adala ummid korani meduge program ki weste be fonna beenon teri maudumat ke libigen dia program ka vikama irad korwe miyanna hafta gas islami dirum ga programming a maudu ka ki galumen genestena meduge program belleviti huri haben teri na shukr dannama wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh